Ndikani muthikiria nande kambuni ya Safaricom nande kethera baingine atumiri ba Fuliza gatwambiria na nande Safaricom bethiritwe Fuliza nande iri even more affordable na rebenekete na 50% kiri daily maintenance fee kana muthikiria wethirwa we na Fuliza ya ngiri kwinama utena maintenance fee ya shiri mwanka ntuko ithatu ingwetikendene ntuko ithatu nwitharo ukuzot cheza kama wewe kenda ningita na mbere kwithiro kiongera limit yaku ware ya on time no utonya kiri Fuliza gukurukira star 334 hash kana withdraw ki download app ya Mpesa muthikiri ugatonya na nyakuma mutaratara no juria na rikana muthikiri ya Fuliza ethero rero kakita konde kenda ninge gutikira actually ne tuthirie muturire no tugio na kashida kidogo badala kusumbua watu ukethero tuge Fuliza na nuize very fast na mantu ja kuja kethero ja kiagira ko unande inya star 334 hash kethero turatonya kiri Fuliza utege limit yaku na kama uko na Fuliza tafadhali ukilipa mapema limit yaongezeka. Mapema ndo best. Mapema ndo best. Kila mahali. Kila mahali. Tukia rio ndio mapema ndo best. Mr. Erick Kimathi-Mutalaamu na Arua na kinyo ya mapema ndo best. Nonto. Ako kwa ile harakati ya kusainithia Meru nonto kwa suspension ya county ya Meru. Yeah. Erick. Yes. Kuri mtu maybe ubakwithwa karinde anto akaua this is a bit selfish ni tutubo kwenda county either lu kumaanisha county ya Meru tito tena developments kana miradi ile bati kwithwa yetu kinyela ukilukira devolution but Martin you are still losing nyadai at a state that you to lose as we speak na ndi mapema ndio best Iwe kaka nchoge kanywa kau ngikede mutegeri na muthikire wa FM county na Martin, thank you very much for having me this morning. Sure. It's always a pleasure. Yes. So mukinyetie na asaidi mbere twitakie mantu ya yange yo Martin kambire amiru amba appreciate boga muno namba chokire ngatho nonto bwa kuigwa na kwenda muito juju nonto bwa karaja kaba no gibonde that in the span of a week or so tumbete ko correct around 200 signatures, thousands. Wow. Signatures. Martin ijite signature chia kurazimisho. Hii signature chia moendi weongo kusign. When we launched tuadugana ya to about time lakini kwa rena demand of course to arena grassroots atongeria na but actually we are acting on as a secretariat yao ya ku Martin rendere kuri antu batu dikaira na yantu bendete kuigwa the third force the alternative no to Martin antu banogi MC akugabubu governor no arugabubu then igakaraje kana ndi apa kuchokanire kanywa they need someone to tell them ku bad direction to actually Martin reato itire kulinga kure itu itire ngogi yetu roki ile very the kuba tongiria nafasi yo tutongeria lakini Martin kinya kwa Martin ukatika wa mtu ngogi tetheria nto frani okay jatha ingi ukethera Martin na disappear kaisi ya imantu na jangari ko amwaga ku make decision mapema not of course iga ku cost sana ko mtu kinyoko ya mcha man ni mtu ko ya mcha kuna ndiga cost kwa mapema ndio best na nto baitikiria Martin on when bako ita ku we hoped but actually tuendangu atanero we have no interest personally we don't interest in the Ghana account tikonda governance na nini tiko Martin but danko environment probably renjaga to biashara tunambitaga Martin kangugira muntu ngeitaga tumba no to Martin tumba kwa ndiko tuinda county but we need someone to environment vui eguitangoge nande Martin yake jagodora nande ugole tan for example na bita nya for example bwatani nya client ugo bwana unitinda kwiro dure mama usi tinda kwiro dure dirikari see it becomes now emotional see nande ando bariwa kwa idara kanithi nande ndiko na bana uni kuga ndio kutukongi but anyway is it too bad? Is it that bad? Martin yani katukinyete umwanga tu atweka amona boluzo opito kwenda kinyate yani Martin the last resort Martin yes because mana iko barika ni to in power see we need keep Martin when in any case to go kwangerekano wenza oro in a problem mtu nabati ko kona you have still authority you stamp authority oro okirero bangara ni obathura you still have authority ko bangara in kaire no banie see nande tikugo nande we are hopeless anto bamtiro Martin ira kinya tongere bambire kurumanira mbere yeto gutwagera ndoni
right? Martin iranto mambiro tuchambiria methone gutwagira heshima. Of course heshima retu Martin jaugwe then ikakarana you're not proud to be a Marian. Anani but Martin tugwiri tukutha mu Meru. Gugwa na of course nya barabejire countine devolved unity kweza and baba ngi baguriro kwana gwita ngugicia ono of course twathuganitie tona tongere babega tukatuna tuna environment njega gukuria ntura cietu na kwenda lakini of course Ndoeje no Martin still is an advantage. You see there is an advantage out of this. Martin yambere Mumiru I take it this way. Nonto Mumiru na kwenya kulia rezinande MCO jo ngogeyori ithatu ake. Atipati kuroka nya kwa MCA go muti anything. See also no of course katiba invention of course nyando an advantage. But at the end of the day advantage in coveran mabatra charanto batikona kona deja kinya to an extent that ndoeje ko affect the running and affairs ya county then it becomes an issue nonto Martin tekera da hizi tubatikudura Mumiru akeja wambe wakianda na ndenga iye gutwika ri muntu akandira na isi ikeja kuthukuna emergency pechira probably chedo cheku Martin mandu cha rengi jaraniro mapema and Amiru bagunika ko irikaraja kana Amiru kako lose as we progress Eric kila tu wata mantu ya very clear nonto MCAs ni bagwete bo batesi uzishana mantu ya weti na mbere na ni nyuma ya karokira kya bwithikire ki COB so now kiri nguitha tweji ya MCA kana kinye cia MP ya legislation oversight representation imanisha in this situation Martin rira ugo wetiro tara mutongeri ugo for example tore batanto non to banenkere responsibility ku represent Martin rira moshimo akagwa nande we ngoge gwita kyathone jauzanga ukeja mwira one na obscondere responsibility we non to moshimo no ndathurire ko of course even the existing governor should understand mtojo no ndathurire non democratically wenda aere kanya ka kwijatire guntegera ku represent madina jara tunajo for example keja kuthora Martin Moshimu randa twathurire either twathurire kana ntamuthurire na nona ndi we mutongeria akeja kuthora tina access the executive kwa GTT issues chia to then represent mwananchi atiumba ku represent mwananchi then mwananchi na koruzi Martin governor for example michema ni wene akeza for example kethore nturene Martin ni nakanya kai kwa kuria governor dina for example wombo mole nikiona ngera pipe umwe you can't you see me ankuria for example niki what's the viability of uni kunengera pipe umwe inchi nyanya tonga na ndeta kuikia tonga ni Martin kadithie drainage gwakwa amekera mubere na you see manzo cho yate kwa true most of ward baragu tandio they are briefcase offices utizinya some most of them atinyo office utizinya ukamona then how na tendo kujo turatire unde na kuitana dio for example as and means that is as and Martin ward dio ate office wa muchwa nonga kwire mijombo na fan na Antoana mwananchi uro kawaida kajuju kara kwenda gwita kumuona ri amonana sio so lakini kajuju kai kaije kathurire MCA na ije kwawe ni ariko ngaro karukire mwere ito abari ndina kajuju ndina konja kai kengiro skuru ugeto ntethiri ate na DMCO ate kuma na DMCA na kwira atire unonga ombita yake athone nongethe pre-wedding my friend tagwitira ngogeu ndakwire on represent as a representative kona ndo obsconde nyawo kwe no obsconde the responsibility so what is representation representation to my okay a representation era representation could represent mwananchi for now kiri county assembly yes kwensure atre Martin mbecha for example project iri kuthithwa mathina jaraje kuthithwa statements ira problem akwenda kuinkwa nonto ikeja kuna issue assembly no IT statement that kuna thina chinaja na pati address for example budget yeza na pati kumenya atiri barabara hiji chio chionde nonto no chiji from point A to point B chi budget ineriko hiji nekeja kutha kuna kathina apart from emergencies irekejira the assembly nonto uju no to present to takwawe akadithia follow up very fast so now you see initio roles
bakua gavana na abastipre kana na abatire che kwithirwa atiri no bawe ni murandi muna tukwenda wetu turenda kiwango kia nana kiambeci iri batu kwithirwa kiri wondi kwa so kuringana rwariro baru ati iji nicio roles kana nicio majukumu yara gavana arabachunire kwithirwa ati atubetikire bethirwa bakiua tukwenda murandi muna wondi netu tukwenda kwathurura mbeja ciano na cie gutangwe wondi netu mwaka yu they feel they've been stripped of this. Martin, hope is not lost KDMCs, but I still have an avenue to address the issues. I think Korato Kuiti about Martin here to that relationship, the normal relationship that Martin no dictator what you're supposed to do as per the radio. Then Kedodina Avenue, Yakuja Quaradi and Kuratri. Of course, Yakada Tinning with Angogage Martin, then Likana. Kuna barabara ile aja ananchi ba outcry ni kuinize issues chawire cha imagine unajua kuna Martin leo umere Martin wewe mathina weta kuna mandu jange charokaira rukiri muntu ko riontora mutongeni ontora na ndio jiro report of course wina agent ba ku cutting across relationship you ni to kwenda Martin moshimozo na responsibility ya kuganande kuensure statement ira cha budget bonde bate kuitikanidia that kuna equalization fund equalize kida tifano on fund sheria yao bechiri kuje mheshimiwa governor bangariti na thirikari we na ku ensure that kida bonde bagetikanire that mibango hiyo governor eneo itu ensure wondi chetu chonde 45 tuwe na kiwango kya kunganania mbere apart mbere flagship ingi kezira mbeja chonde kida for example gete milioni gana you ensure that project kana mbecha kana return irekeza wodi neku iko ngana na one or the other you know responsibility actually to represent MCR represent I ensure that kuna mbecha icho the statement any project that budget rekadidwa that wodi eku ika mbecha irekeza kiwango kina ke equalize apart from mantazangiteza kuikike kweza wodine. Okay, so now Mr. Erick mbele tunoka kui mwambo yo kilatino yo tawa status quo yotumeka sana kile chongo unajua hiyo so status quo ni buramantu yakari you know kuringana na Google baruati it is the existing state of affairs particularly with regard to social, political, religious or military issues. So kuri status quo yedhirito na ni status quo ya reset kana yekiro ni predecessors bamama na maybe boni buontu akwenda kudhalia you know buramantu yedhirito yakiritwa tibon kwenda kurita so maybe mporo ororwa ne atangere bamaba nura kwenda kudhalia status ya muitereja wajanguge uchenje muritire yuranto badwana niba tikwidire kati Martin kan betikanedi that inene change yonde ni no mankai feels resistant anto bere ba adopt to the system but Martin approach no problem see managerial issues cheje manager wangono walete uraka manage na kuna different styles and way of managing ikaja kwa wewe ni participatory akodhugania imwananchi no batikuga kudida project yawe and there's no problem lakini ma approach yo Martin you cannot assume the other offices utuomba kugatire Martin that would mean next office ki ugo kendo perfect then ugo inside antobangi to your benefit it's also Martin nandi maudira to inside Martin ko to gitire maguru nonto nandi utikuitikiria no opinion a different opinion a next party ko nonto ujongi mheshimiwa jora we mheshimiwa irresponsibility we tofauti si compliment therefore nyakadha uka change status ko Martin you need to appreciate kwina antobangi by responsibilities yes actually that's where the problem is and actually no kiomba kugamwe either bachoke skuru kana you see there is an issue of training there is an issue but there was induction Erick for like 2 weeks antoba bagota induction buka mori jambere bateri tangu that's true lakini Martin either we kuna a lot of ignorance in terms of ugoe Martin yake change uko na kulete kali Martin ni bati kuito na kuleto na heshima na anto baka absorb nyake thoro ugoe ituje responsibility yaku ningana lakini Martin no mwankenya go appreciate
contribution ya the next person na tugira nde kuna right of expression right expression ye onge ni bati kuthikiro ti lazima take idwani ru lakini mwe nafasi either na difference probably mwananchi ura no aka make decision ewe no mwananchi ro no boandikite bunte no ga karandi kuru au na atire mati no mpaire kana account ukitata umpaire watela ubona Erick kidogo twithiro tukinoka kanini lakini muthikiro geta kuraja tuigwa ntutusha biashara na tucokerete twithiro tugita na mbere na mubango jwetu inya *812*980# gwekira nisambazie jasikiza tune yeku. Buda, umefanya poa kunicall. Manze naomba nisambazie tu kachwani. Kachwani bana. Hauna chwani? Cheki, nijenge kambao basi. Nijenge kakeredo kambao. Hauna hata bao? Basi kaashu basi. Nijenge kaashu man. Ashu man. Buda. Brother, nijenge jo. Nikundiala la buda. Cheki, vile nimekupunguzia hiyo yote ya chwani mbao. Ashu. Manzi bro ni kujengana jo. Nijenge leo na mimi nikujenge kesho. Inya *812*980# gwekira nisambazie jasikiza tune yeku. Mubango jo muri misero gujo kunyera ukari ndio maririte kwa kunza kuthomithia mantu jara Meru jori bi trended matunda ja grade 5 ete season ya matunda so za off season fruit the off season fruit ntiringa kawandi kuno ntofo kuma ria ndamberia kure makawa gutemwa kanyajo mutagura machine ciakwa ke kutetheria muremi machine cia mbeca inkai compared ke machine ira chimpota nginya kuma nthiguru ingi cia ome ora tuigagua Ivory Coast Switzerland ikuthithia chocolate Belgium Meru tubui kwethera itwe tukuthithia chocolate ira njega buru nthiguru yonde muyuthi no itengo gikwetu muyuthi nombe gwita ngugeje itinegana no kuthithia bono kwambiria ndande nyoke kaira na kabuyu ri utekwambiria kiazi totiga kuga ote ngugeire ondadi na ngugeire o na ndikuthera guku kuona itiona na mirimo itiona na rukuru na gintu giaku ya karakithiri na ugwire itwe ndambiria na kuota eka thai murungu na ndarimete no ntimpombete ukinya eka kenda lakini kambete tenkiara magia ngugi twire rugendo rwaku rwa kurima kiembe gikiega ira o iro rukaga para kumenya taragara nyombe mburi ibati kwithero ya kariata tigirire nyombe ya guru pula mburi tagathie kinya hapa and down strawberry kwina na twitaga split na kwina eje twitaga rana ya split ithagwa ina miri mingi kwa yanda gwema karana kethagwa ikanyitwa anda watuta thoko ya makuyu na kuthithia variation kuya rujuru ina nitrogen nyingi muno ni ukuona fertilizer kuromba murungu ngari murungu akwa nguku ngokwera ndeke mwisho kome ngokwera ndeke mwisho neka uma ng'ondu yume ng'ombe ndeke mwisho murungu ngariro murombete no eka uma ariko ugakorokirwa ndene Meru TV kiri mubango jo muri micharuruku. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? kuma guciara kwa kenge kaije keneja Meru TV itithuruto twikura na gutambaja rungu ni untu bwa kugo mutegeri wetu irenjire mwe gutigira itukugukinyira go mutegeri na njira cionde na ndeno wone Meru TV kiri Signet na Pang free to air StarTimes channel 440 Zuku channel 39 Go TV channel 96 na nande turikiri DSTV channel 368 ibwega ni untu bwa gututikia Meru TV rumuri rwa Ameru. Aturere mitandao na matura akwende kithuni ngavana Meru ja minister wa youth mishetho na mumbere county ne Meru gender na social development twena waziri ogwetwa Kaste Kaimuri Mesheni among the young ladies that we going to raise kebaba inge Kaste is one gitekira kira mumonyokere ende ya mona bou mwaruju wa kuroba miaka 26 atakua nkoro
nontu nacietire thinera kurita nayo amirura buru na etikoroma maroko ao nontu nyankethi cia mutheni ijukagwaja kuromba na nini ngwitikania no tongeria bwa governor ni mama so ni ndena ngatho jia mwanya na ni nkendelea kumusupport with or without the waziri position nitukinyete nture neje akiangwa kenda tukinyire rugono rwawe ja mwarionja ni mwana wa mutheni mwana wa mwendu wa mutumba ndakwina miseni endagia mutumba bena mwekulu wae musiasa kazura niko wakalaga innocent mono lakini deep down I am made of steel mbeo ya ngai na mibango ira kasi nayo nontu na ijendia yatuika borogoro wina maumikabira boga iti na kiuria kia ethera thokone kana kwirikirite deposit ngwitikia ucoke bire bire ngutumia binya bya mafisi na ratirine kwa yatomwikira idara kinyaga inagatuma maundu mothe magirire ni Jumatatu ezi ya tariki 14 Gikaro na kaunti ngono cia mwanya umaririte gwakunja kiri muranuri wagurwa no batikuta wena freedom eku tibwega gukara utifiri na mwendo wa nonto nande piurite kabwa akara gukaranagia no utiumba gutege yani utiumba gukaria muntu munene mutegeri wetu akeja kuthwa ati ku respectete mwire gwe ethiro nyi mwari ukuga nagwe ati uga nagwe kairi kwa ukira kirio katwire akuru betu ibatige kuga nari boundaries kana meanka ndene anja ogwe we muthoni na muthoni no nthoni o yuti tha chigwa kwinjire kwerekania muciari ukamwira te kuigukera muciari athore kwena natukera tukiarairie matuna kumenyera mwekuru nani mwekuru waku mwite turieto turatumba kuigwa wa mwita akaigwa na akenete ntu bubu bakutuma ukainyeria mwana mwanka ketho akieba ibanira mwana ugobuga tanaya we muciari no bati utega ukona kethe mwana umwari agukura mwana umwari na kwenda gutumira kintu twatu tumairo mwana umwari na agoti muguraira Torece matudara kwamba gwita butiki mbere ukiona aja ko chiendithia thaira gwitire gwitonye kimuthaka mbere ni atakugura mbere gakambiria ginya gukumena ugitonya ngura none ri I understanding iriku mwanya abatikethwa ena yo mama ugetikiria gutonya ndene ya ngurano utije kethira nkoro yaku niendete muntu ubugwega marriage ikumaneria nontu ningi utina wogeta gwithire mutegeri gwetu maisha jai muteremko kwa mulimi na ng'ombe yawe kwithirwa na ngugi mbuthukiru kami kwaria maronda ijarani ja matemo kurigiria marimo na kenda agutumira maguta jaja ithirwa giaka maguta ja makainjerene mbere ya kwambiria gukama Hili kilogeta dakika 36 mubango na jwa chanchamuka na turi TV ne kile mubango ya kukia karibuni tena na rugiro rwari turi na Mr. Erick Kimathi-Mutalaamu wa mantu ya kisiasa tukiariri siasa ile chile Meru kaiteneka of course nibambiritie mutaratara na ikundi kina kirani ndiba kuthuru ni saini kuna mtu anauliza actually hapa mato saini hiyo na tabu kuchi udhura because anaona ameshikilia kalamu sana waoni saini hii ni kuinvoka article 192 ya katiba ya Kenya ya suspension ya county. Yes. Inaba kedwa petition president. Of course kuithwa ke suspend county ya Meru. So Erick no wakidro itwira na abo side na saini hii bi kura ntoba woitia sana ukarimia kuira. But first now tutakiri manto ya budget. Kuringana na bora MCAs ndebiru bakiare na kuringana bora bakwari parankwarane nabo looks like Kenya kwethiro ndi bawire ati bawtira mama ngwichi onde kana ngabana ngwichi onde this is a cold war so kiri cold war ye budget nejete yeah maybe supplementary nejete CIDP nejete no mwanka bethiro bekulukia chief officers nibejete kwethiro bakiongo maori
what do we expect kuma kire MCAs ba na is this one reason babu kwenda county they too much silent. Martin silent yo ni uko na ndo bakiri shouting na kwira wa ogeta okethera antu roji gukiri no oro kaira na wita ogeta buru na nde Martin we want restore order account ekaraja nde Martin tukaluzi nyaka ire Martin onto program icho ndecheja na withire ekeja kutho gutithira kwina goodwill ro Martin tukagana betu bakakangoge Martin nyangwire barabara agire ngoge no hana betu teza sawa lakini ijukumwe masking simira baero marking skimira baero MZ na obaita ngogere no of can't blame them kuko lakini Martin ekeja kuthira ko ari na goodwill enjaga kulingi karora wa Karora National Assembly that Madam Ora waziri CS etikirunya kethwa ukugana ndo gwe antu baba gavana na tuire wongo na chunkunzire na didirin na didirie uchunguzi bongo na ba chunga mauri bongo na ne antu athugana ya gaitana nango kuna baize ko of course ondingi angirire mwe ketha kuna gudwero bare uga antu bibaku barakugu barenda kugwithia baragwitithia guru it's your business ko tukwe nafasi ugo wende data urana nguge ko of course no jimwana ichi no kamwa whether you deliver or not lakini Martin kuketha kuna challenge na imbugire advantage rero Martin itukuona nande responsibility ya the two arms ukona na mwanichi na kwero responsibility mojo apart from promises hotel iraba toere ground Martin the reality ne koita temzie kuge kute kudithia barabara all the rest kuge kunia kuchonko na for example CIDP wametegera kadhani fact ite mantu jarao probably wende kithia antubaku na nio tukwambire Martin kada CIDP is ni gwatema for the next 5 years MCO jo mantu jo nde ja affected for example ward directory ijariku na ija capture boga. Secondly, budget irekeza ni ku ikandres maendikithia jana inchi baiko baraba baitire maoni jao true kire atongire baraba jite ku tutethera sio iba qualify te kana experience yao ikethore beneficial kiri mwananchi kai kaguna mwananchi kana kawijite ku experience me of course Martin iketho tin experience then kawijite ku experience probably we need to with it probably the profile yegu but of course tukona Martin mantu zakare na kitu miwana batu kugatire no tukona antu bakiraniro takubui kuna nde we need someone atu teganira mantuza we want to create attention to the national government na no ntubatu rato gaga kuna devolution ministry utiona ande tumba batu ya za gikundi tuitano tuira monene jo tuthikirire of course there was also an issue we are discussing ora yatre ikeja kuna ministry devolution ande batu ja secretariat yetu tuitakire yo to abera tere tunathina naza please come and assist us lakini ande utina rio now Martin kanso ibagererie now yangone jere ikara kanso jekegerere njara si no ndonane bejere baraniria but things are no tukona madina jara jare something else Martin womba kuja kwa area of course we know MC omba kudora probably stand here ivarid gavana no omba kudora ri mitare ya hangu gina kona isa sawa lakini ri at the end of the day tukona uguni. That is the question you ask. Lakini atu twathithia na raise na tongeria bo grassroots barabe tunabo ba tu Martin tutikuona twitetheka no ntugoreza no ndo respond issue that ground kao twiratire mpuro ugatia mutongeria mona ugatia na ndi ugo atutika twendwene na ndi patu turenda atire kukwira Martin other than kuja gututarira mutongeria wewengwa atujuke kajukumu eu no ndo ona baba tugutethia tujuke ngujukumu tutwi no ndo wija Martin jira ukweja ground muchemanyo ukoga county no thuri wodine frani lakini are ngaitanire na ndi debwa Martin no kwenda na ndi bumukire madina jao Martin na ndo tigandoa katika tekai ka adinga tiba county na ugo Martin and on that yes bidri to incuria kuri
ni kuna article 1 ya katiba na karimi kwenda tu kitu thimo twili tuthatu kuma kiri buthikiria kinya watwire maoni yake you know what they feel about this. Yes, but first Erick awo weta kwa karimi no thuri na kura Martin no watsindirwe kiri article 1 ya katiba no tubo nbithire twengibuthwaniria ngachuri atiri ni kuna wathubwa you know article 1 ya katiba ya Kenya ati uwe wina powers ciaku sovereign powers ciaku ya Mukenya lakini no delegate kile mtu ngiro kathurwa democratically. Hello Meru. Habari yako? Ni mbe aburue? Turaria nao baba. Mbita wa Elijah Ikiburu. Nkudikiranga waria ruku mariru ambiririe. Rumbere nkwenda obukezi. Tukende kasara wale habari kubukuru. Ni mbe aburu munene Martin. Na kinyakarimu. Mbere wonimbe direta nkiriara ni atia mantu ya kendeleo ntu ya kuendeleanga. Na individu MCAs braba kudeta bakiwa ati batio karambe baraniria Suria kira kinene mbere tangesi uriari kaba oduranitie tu project ira kwenda tinenkanirwa kana ibuegwo kuma wandi ne yo ikengwa kana ta statement uyu mabo yakibira bari enda bakarende betekanirie project ibo wake kana kwebonge ya kwedribo project nkuona kinya Erick nkubwa akiwa ati iba komeneria mantune ya iba komeneria yani nyankubwa akiuviria mantu angu icha wanda administrators lakini ya kwedri project yake shwari kusio durani onenkanira kinyone nkira wanda administrator lakini kwa kwedra kukubwibwa project kwedra ko ndo bobo kusana kweli ya kwedra project yake no ndo bila kwarebo kwa karayeka project yu ina yani iwete yeikwa ikarewa kana ibure kubongo ria bakarande anga bana bakariria number 1 number 2 mantune ya bura katiba yongwe seti kuterio kumbika ngavana ritango ya tena MCA tonto nindictate yongwa so tomba ina weto possible nge bwarerwa ome katibera ya kwenda ya katiberwa ngavana kama waziri ya barata ro unenke ovet the point of convergence you no mwanka butirimanire au no ntubu ai kudania yani uretekaniria baratara na kile point ya budget ndio meda wananchi baba ingi baichi budget ya mbere na wananchi MCA na no baba ria chenio antu kinyoke ya kutegera CIDP we kwarira swa u tika obinge bya viveru MCA atiku Hello. Angu watire. Akwa le nyare mwanjire ni wa CIDP we bwetherwe. Na CIDP yukasi project ile kabwegwa myaka 5. Koteo MCA kinyo mora wati musema ni wa CIDP iyo adithirwo kwawe atikumenya kana atikwo representative awa atiku kana wengo atikwo ntira ibu onto bubu kiumira na project uchiekirwa KCIDP bando no sita aikare wikaikwa obu ombungene ringi so kugaya kwendera still kuri etiarire tekeri kwaku wina kanyake ya mnoka omekirira na bwa mudia mantu ambaje ne ati kinyarire ndura nairwa ya mwaka still kwena budget kamete parliament very powerful budget era yokaje project usionde asiekira kiri ile ikabuigwe kirwa ki budget yongwa ne ndire eleza kenda tu itaitaro ari kidogo
ndiri atire nukuwa buboya sana ati MCAs kwethirwa ni mantu ya maendeleo nibekire kiri CIDP but itokumenya siasa betu pa Kenya bobetha bakari of course nibakwenda ku gain some political mileage na nibakwenda kwethirwa maybe at some point kwina kintu kiba kudai governor maybe kwethirwa by ka political mileage at some point ndiri menyani warabukuwa ngabana omba kwethira akyambira irio ntubu weru na bani akirita burabo twire number 1 political mileage ira omba kuone nene ni quantity ni kuwa project yete ko bwego ubwea kana kuwa nebwedwe era baragwa iba kwenda kurekando na ngabana bachoke na aba gataire project uni ndrono ntu bwe mombeta no ntu atwe inderase wakwa kana ikirasi ki wakwa burakora kala ke project ira ya kudiata na rungu eke ni ndispe kire utongere bura bukulukite ni ati ni MCA nwora ya na project yutu we kirasi akethira na kumenya contractor kuwiyite na muno akethira imusore okay so kirasi kieta kya ko boye wananchi tu MCA bakalalamikira eta kadizia piara kidogo kwa wangeta kakiza kirasi kinkwaria na contractor which is completely outside the law no ntukuita wewe MCA kwaria na contractor yani iko mini uende ukubela gwete ku no ritire ngwete ku thank you lakini yokeja kwethirwa wananchi wona wananchi bukalalamika boko kirasi keke wako bubuku na kwa tuweka kama ende wi wananchi bukalalamika the officers bara involved ba thirikari kana officers banga bana bara involved ba tikita kenda bateka kuboria na badoria wananchi kirasi keke hapo bubwea thank you sir adinki bubwea dira bubwea kuruki ya ukarambe waraneria obo akaka eno ndo ende mwananchi rubate ono badetera ya bunde dira alafu kwe mkiwa abo modia kwe mfano yokuwa ya nwau munya na abaere milioni 25 ngabana kreto munga ba milioni 20 mfano yote kwa ya nona yote buwi apparently nyamunya wetu kwa batayo ya nena bengwa meote ya na mfano jura wawire utomba kuwa munya na abaere milioni 25 nengwa kida abagwa munya na abaere milioni 25 na wananchi barawibwa muno ba mudura kwethira kwego kwea nkurukie kuwa ati iba yanire na yani utomba kuwa ati iba yanire na ntwara uko iba yanire iba awire bonde mende kwa na uko mini ende ngabana mwangawira mwangaza atibwirio bathiata niyo ndoga iba athiri una ba ware thank you sir mwathira wa ba wirire ndi bwana baba thank you Erick kiurikira utachokia watu yegembe central kuna wao nasema ruirero rera kila mtu alisha form okay together twinda from actually this week we are planning for a road show whereby we will go to the 9 constituencies to identify to bonia to baraba ko pakuthironkia na baraba go pick na ne we want to with a ground kabisa no tunandia turona ite tutige but also we are working on a online platform ni actually ni really active but kuna ni natutete mora road na rumbere college around 10,000 and kuna ka small issue kidogo not we are actually no manka to inform ni IBC because IBC ni oba kajokia the signature je go verify and baba kitata iba constituency je kona nde limitaratarero we still toka bera where and also in the online platform toka tag student yetu chon so that is very accessible to one finally on comment ya nani muthikiria akwali boga muno ikara mutegere na informed mantone lakini kugintu kimako miss
na kio mostly anto bonde ba komis na kio ato ba ko capitalize probably the executive will capitalize actually ngekarande guru na nkirizona kitegera matuza zonde MC wota koria aruria tere mheshimiwa omba kudhore na flagship project chako right na tiga to benefit isi also a presentation no representation na munene okuga tokarende guru ni to menya tere what your flagship project imbi tokagundika me of course tumba kuja kuambusha nto reta to the exit mena andike ke na mvutano that oreta statement kana weta obanganitia flagship chaku but tukudithia sheria hizi as MCAs tutemenyare value kethe na value for the money kana kethwa viable area ukudhugani omba kudhurerio kuna ndi MCA are looking at platform iraba kadianiria bugetri Martin no promise ranto baku that governor nether na flagship project na actually no ngwitikani na MCAs they need to have either kuna table paraniria nike Martin wodi mo Martin barabara ira nyingi chia county lakini MP neja akadithia alright akethora uko ngavana no mwitere no gitoka thithia barabara eze MP akeja akadithia no ntuko MCs betaba karomba ngavana of course kana no ntu anto batererewa na ndikeja kuthora atire resources ziria itithoro nyachi benefit na ketha MP neja athithia contractor yo barabara weja ka akuria ke etari we right kona ndi kuthote value ya mbecha kana kutho kuna depreciation ya manto mengi na ndi kutethire zaza iro bakugatire atwarandirie ni utwire atire each of flagship project yaku kenenyare keja assembly that tuketha twina we are fully aware na itukumbenya tututhite research tumenya atire ketha i project frani ulete ketha i manginyo galeta for example tukaja kuthora re manginyo ja to benefit protein tukamenya isi aku ada example jerere ukona keja kuthora iketo biora Martin department committees chiku chia every executive ministry kokenda betha nyabobe be aware that there is this thing two things kudithwa kona ndi gwichithanira ko Martin iko kuonania atiri probably thirikari isi ku kete na plan kana ko gwichithira plan yonge of course meano mwanka representative orire form yekunekari plan yekunekari right apart from the CIDP what your plan what you are thinking kulingana na uendithia waku bawiti na mbere kathe mirandi tumba nata tukagwatanira au niona actually ngona no tiki nduke githuku Martin cha kuthora wina support ku land county Martin you can't run away no government no government is no mwankaithiro ina executive na mutegeri ko indobire intertwine udomba ko separate nini o there yes. Thank you sir. Kwa finally nashukuru sana we together tuna engagement hizi lengo tekia Martin Kiuma no mwangabo saine form